Jadi kong kato matojo hati, to lo faceceran fa de pesisa ngi kong kato lo mate, suro gesa pakun he. Kade itai, ha madari to tong kami mameto ya to liba desa gaga. Ang kana lo na fauna. Aga cede mafallasi. Cede macaisi. Manu na tayo desa gaga. Masa sa papade tu para rangel lalu manu. Misalnya, jadi kong kato madang, kong kato matojo-tojo ati, wadepe, suroi, gesay yewehe, perhatikan, kehiresak na ya senge, asarangan na nyawen niya tubuh yewehe. Jadi tuntu mataru la ilaha illallah. Siko tu manuna seru tu matana makwe. Ye ko seru ima apa ko na matana he. Alo aja no na ya mo aja ni mau bayangkan mati. Contoh ya ro. Aja sana jolo Pak de mana salah secara mah. Kota apa mati kak sibuk sih kota makwe we loi masarai ya ro. Kosarae nanya alusuna tu malam magaloy. Mage nite alusuna masu. Ya kosaru ni mata na makwe we he idi na tutui. Biasa di tutu mapakwe melang si wali. Ada biasa to angka to angeri tutu makwe we melasi. Maka da pore je tutu melasi we jadi ko makor ku tutu age baca. Ya ri baca namo dek na ni abut tendre. Ya ri baca maka bismillah wa ala millati rasulillah. Tutu. Ajar mak abut tendre bumi. Bismillah wa ala millati rasulillah. Tutu. Pure ro. Yang tidak boleh ya nari itu meratapi. Dena wadi gora-gora ki. Dena wadi ki gora-gora. Maka da matelah kaina desa gaga majalo. Weh, nasare tongan na lakai ko tatu putonga badi ku di kana marubang na mo. Weh, kasina memang itu tidak boleh. Ia narayasa meratapi. Takapo si sapi sana. Nalupa si sapi sana. Weh, deto kan ikagi bamu sapi se. Mana kamar jabat dipedi ko. Contoh. Itu yang tidak boleh. Majalo sila pemakun rai. Nasa deka si. Ina loka perpisahan nasa. Jadi terpaksa dengan terpaksa baca si loki buru. Melo si basuru lakena ko ki buru Majalo si. Pu ima si nagatang. We pu ima apa ce toka lo toka tama koro. Apa sasi sangi kotui. Coba ti tojo. Aya. Matojo ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah alaina teman-teman lebih ta Ibu Hamsia binti Walu
diurung pada tanggal 20 bulan 12 tahun 2024. Semoga segala amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga almarhumah diampuni semua kesalahan dan dosa-dosanya. Dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan insyaallah almarhumah Hamsiah binti Walu mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Illiyin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pertama-tama dan yang paling utama, ribatarakai tanrang asukuru kemarajata lorisese arajanno fungalla ta'ala. Nato padang kahadere madapu-dapungang lalung rioranuna fungalla ta'ala melo runtu rioranuna fungalla ta'ala. Tanabodo abaraka karena ya dapu-dapunga tae angkai pada rilolongan decena lebih-lebih pa nalolongat toy abaraka karena ya dapu-dapunga tae khususnya keluarga besar almarhumah Hamsiah binti Walu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, to syukur lori pung Allah Ta'ala ya ridi angke hadere kue pada rialam mobi asalewangang asagenangang tepe mamagi-magi nato pada angkato sinineng kahadere konyehe ilolongan manater ya senge asalamakeng anyam-nyamengeng rilino lebih-lebih pa resorimon rina fong Allah Ta'ala. Dan rialubay masalawan ema pasalama lori ale malabina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mancaji akacuer lor di mana. Nato pada salama rilino mati resorimon rina fong Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, insyaallah menguju mana ki lokoro ya senge amateang menguju mana ki lokoro pas dia bangel eta bokot tamawarita ya naritu ritujuna tepeta lori pung Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang mana dikatakan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dikatakan takwa yang sebenar-benarnya. Pasadele ivega umisinin na papi dicenge. Aja nari cabat DC tacede. Nasabab beneng irita ni pawalat na pung Allah Ta'ala. Idi na to temaka rio renuta. Maka kita sebagai hamba Allah senantiasa kita berfastabikul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Insyaallah papenya menna DC rilino lebih-lebih versorimondo pung Allah Ta'ala pada angketi ridupa waselena apara kekena yer DC pada rivegape.
Tapole bosewe nareko tam maralungi. Sininna anu melo kajajian. Engkamano tanda-tandran na. Nareko angka tahu. Mamula ni malasa. Paduan rupa tu lasa. Angka memeto na lasa yemeto rijokang. Angka memeto lasa sau sembuh. Tapi angka memeto makada yemeto na ro alla lengan na tollau rita na siwaliwe. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Narekonakan na kilasa. Nato sabara moloy asang isidye welasa insyaallah. Ang keto baraka kana mancaji wi papalolo dosa riseseta. Ko sabara ki. Tapi konakan na kilasa. Natapa bali bolewe itapu sa pisang itapu makada yemiro hura wewa sifangewa yarop pakanay ka. Insyaallah mutambai milasamu mutambai toni dosamu. Den wedding ibatan nay tawede anu temakwa. Namun ibalik ko na wako kita wede na bejar kita wede cukup isap barakeng na pada moki ata hule lori Allah Ta'ala. Allah itu maha adil. Iku Allah Ta'ala lo makamale de gaga pak gangkana. Aga mutaneng ia mudupa. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mamula ni pwede marede. Ya konakan na nilasa si diatana kung Allah Ta'ala. Pada istilah na tumakada malade ni. Para ni. Madan ni. Yan na riya bicika kong katong madan. Yang saya dapatkan dari guru ta. Matitoni kasi ero guru taro. Pure wonroi makutana. Jadi kong katong madang sakaratul maut istilana ibicikang idot cilikanana 4 ayat terakhir surah Al-Fajr. Ya, maka itu famulan yaro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi. Wadahuli jannati. Pernah tuh. Koli suki matu, tite betuangan na. Oh. Asal tite betuangan na yaro pasti macili-cili. Kada katongan aja pala. Ya kohura yaro. Ini mani cicagi lo tabaca cocok mato ekatalu cocok mato kalima cocok idi mani bawang. Yang pati kohura yaro. Yaro ituntunan ni ituntungkan ni mataru la ilaha illallah. Yan aro mataru. Aga baraka kana yaro pale kong katau nigi to mapamule medisina nagangkangi malasana nagangkangi lele ripamaseno kung Allah Ta'ala to lima bica lilana bacay la ilaha illallah aga naso kung Allah Ta'ala a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. At dampeng marajaku tawamu nanya pape nyamut de nagaga pak gangkan na tawang. Yari bici kang iro. Pokoknya tabici mataru. Pede bembat tu yewe. Pede makencang. Si geteng-geteng apa kona tu he. Jadi kong kato matojo hati. Tu lo pacecerang pada pesi sangi kong kato lo mate. Suruh gesya apa kona he. Kada itai. Hak madari itu tu kami memeto yaro to liwat desa gaga. Angkana lo na fauna. Aga cedek mafalasi. Cedek macaisi. Temakara pokoknya angka meto. Namo manu mi aga joka yo bolana manu na tay desa gaga. Masa sa papade tu para rangil lalu manu. Misalnya jadi kong kato madang. Kong kato matojo-tojo hati. Wadape. Suroi gesayewe perhatikan kere kehere sak na yasenge asarangan na nyawe na niya tubuhewe.
Jadi tuntu mataru la ilaha illallah. Siko tu manuna seru tu matana makwe. Ye ko seru ima apa ko na matana he. Alo aja no na ye mo aja ni mau bayangkan mati. Contoh ya ro. Aja sana jolo Pak Deman salah secara mah. Kau tak apa mati kak sibuk sih kau tu. Contoh ro. Wah apa nak moloi? Seru ima ke matana. Si getat tu aja si gagang ka makan lele cerita nase itembo ya anu bulak-bulak matana cala lebo tapiri dia mana lepa cala memang ni makan mana kan yo bulak matana apa aku mana kiri lautan tu kan makan cala ko seru matu matana makan ko simula jaji Mala magallo, ye kosarui matana, makwewe loi masarai ro. Kosarae nanya, alusuna tu mala magallo, mage nite alusuna masu. Ye kosaru ni matana makwewe, idi na tutui. Biasa di tutu mapakwe, melang siwali. Ada biasa to, angka ye. Ang kato angero itutoy makwewe malasi maka na pwede ituto malasi memang ganna katalu malasi ko ganna we kalima toli mututo na toli malang soro no jolo matole nulle na jaimi tu ka apa matewe na lasi kitu pareng aga sanero na bunga-bunga isi kitu ba madarito kamakro jadi kamakro ku itutoy aga baca yari baca namo de na niya butendre Yari baca makara bismillah wa ala millati rasulillah. Tutu. Ajar mak putan rai. Bumi. Bismillah wa ala millati rasulillah. Tutu. Dia nama lama aku. Ibu? Alhamdulillah. Jadi iri tutu mak. Purera yang tidak boleh ia nari itu meratapi. Dena wadi gora-gora ki. Dena wadi ki gora-gora. Maka dah apa? Matelah kaina desa gaga majalo. Weh, nasare tongan na lakai ko tatu putonga badi ku di kana maruba ngana mo. Weh, kasina memang itu tidak boleh. Ia nari asam meratapi. Tak kapo si sapi sana. Nalupa si sapi sana. Weh, deto kan kaki paham sapi se. Mana kamar dia pedi ko. Contoh. Itu yang tidak boleh. Dan awak diki makro. Ya pada kau makan teti we mataewe. Tidak ada masalah. Yang pasti dia tutup anak-anak. Ya? Pasti dia tutup anak-anak. Sabara ki. Apa? Itiwi si lo ki buru Maka dia tu wede aja nama ce lo ki buru Majalo si lo pemakun rai. Nasa dia kasi. Ingat lo kah? Perpisahan asa. Jadi terpaksa dengan terpaksa baca si lo ki buru Melo si basuru lakena ko ki buru Majalo si. Pu ima si nagatang. Pu ima apa cue toka lo toka tama koro. Apa sasi sangi kotu. Coba ti tojo. Ayah, matojo ada. Matojo lah. Dia benar kan nasi ulam matena lakaina. Ini itu makan sama lakaina. Tanah ya. Tanah tu ya. Tanah ya. Ini itu, ibu, tarumi jauh masana, desa ni acaki, dia ni acaki, tarumi jauh masana kasih, mau bicara tampur, tarumi masana, ibu, ibu jadi melok dampeng berarti huruf mita ya, ibu, nah. Setelah itu, ya roko magesena yurusu itu mate, acueki masam pejatu mate.
Apalan itu masam pajato mate siddi kira. Siddi pada abaraka kena lopo na bulu uhu. Agar tumasam pajato matewe. Purero maceki lo mengantara. Kuda itu gaga yang sangat menghalangi. Itu lo mengantara ke kiburu. Cuma ya roko tolo kiburu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Tegewero ileca-leca kiburu Kenapa kau gini jadi sarana? Pura si nalemma kita nalemma kisi. Nasi saka-saka ni koro kiburu si topo-topo ni maka. Aku ni sebenarnya fungsinya pemerintah setempat wadi maka atau sidi atau dua untuk matoro ikoro. Maka dah wako ye dia na tu gaya sa istilah maka dah loka kasi pasidape maga mapake wako ni supaya takator supaya dia na garu-garu pak madari ang karo sila lono pura yang lemaki na kaisi nakan na sodang aje na ye vela foto mate ni te be banna mabolo na sa si challa ite to lilo na katapu-tapu tanna mabolo be banna pa nakan ne bungka memang tapi nalena si poni si maka di cala. Tapi maka dan katonga je tu mau ang kami memeto. Ang kami mememasa. Tapi aja to si maka sini na murunto na maka dan icalana. Nah Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang bos. Selama de to ni ba dua bunga Allah taala, na re kotoba mo ki ku bunga Allah taala insyaallah. Ibego mi sampajang insyaallah. Na yemi je tu meresa ko de ni bego sampajang. Kui batama ki lalaki buru, kode nang kana sampajang. Oh, batama ko lalaki buru. Napi si Jakai na salemu pangantara ibalesu ni bakitana, ibalesu bareng kalingana, ibalesu ba pedadina, ni tamana pada badan ni cala de nang kana sampajang. Alena de ni cala basilona tama masih daftar tunggu. Memang. Ma parfum mobi. Na bakutanana mamulan na maleka. Kalingan ni je. Bakut lo amma ko teme ko tu de gaga bese na tawe ko bakutana bamulang marabuka ni ga wamu balakan itu sampajang to lipego malam mai bali Allahu Rabbi makutana madwana malaka mana biuka ni kan nabimu ya cari cara-carana beribadah nabi ta ya cari cara-carana batena si sompungan badan na rubatau ale malabira nabi ta malam mai bali barakana Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutani mataluna mai imamu ka ni ga imamu amana makada ko imam baddu wala urung kau batem pinram misalnya tanda tu memboros itu jama-jama ba imam tanya tegaro to bacengnya korangnya amalkan Al-Qur'an enak ko makutaluna mai imamu ka Al-Qur'anul Karim to mangaji mengkaliang yewe lolo ngapalan selama ditutup cerita itu sidi aja na tomabela madari acara boti napi lo men pengaji madari ro pengantara na boti na padang pengaji maka aja na meta mapalla manangka panas nasen ngayem itu sedangkan atau matang lu nalari tateme-teme setange manangka yewe napi le mulai tau-tova tahu maka ada mafallah berarti itu adalah ini itu maka dah jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang pada waktu itu kau bangi tahu itu kau bangi tahu hayalah salat madari maruk ka corong itu madari itu angka bali bola ni ro masige macai kusubu-subu majen asana maruk kala ada mana paricolico maka berarti itu adalah nenena setan. Jamaah yang rahmat tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dena wedi, tidak boleh. Dia wedi kimece makruh. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kutullo koro kibure dena wedi kitudak kolebo na yero kiburu Dena wedi kitudang. Dia wedi ki mangeduk. Pasinin na yero anu itu korlebo na ro masih kiri maneng. Dena wedi yedu. Kalau merapikan boleh. Misalnya agak sana dirapi-rapikan lah, boleh lah, cabut jangan, seperti itu, ya, pura ya roh, bangsana lena anakna almarhum, siapa anakna lena roh, empat anakna almarhumah, ya, perjengat dampeng,
Madari itu sila loni lemma to matue. Wah, tapalisu ni. Madari itu ang kamakro. Tapi tanaporo de gaga makro kunyi. Tapaloni na bagi-bagi. Yaro nasa abolange tawana imare. Contoh. Kali ngabani jena aja no apar. Iko mana boleh macaramat ko. Contoh ye weh. Contoh. Kang apa anak-anak? Contoh. Imare, Inuha, Isiti, Imaromai, misalnya. Contoh. Wali su bolana. Tama kadani. Ye boleh we tawana ye. Ye tawana ye. Majale rosidi makahe. Pakasi iya piare taw aku ye. Mapa ke. Au aja. Jalalo. Ajalalo musi salah-salah gara-gara warampara. Iko la po nga anak madora ka ko matin ito matong maluting mo biasa warampara. Pada palaw ko. Si batu-batu ko tu madariye mega tu gara-gara warampara na si batu-batu. Ya na tu nakara nabi talaya da hulu janna to koti udena tama suruga. To ye papatungnya si sompungan na badana rupa tau. Jalalo. Ke pawi janna he. 1, 2, 3, 4. 4 di 1, 2, 3, 4. Ya. 1 laki-laki, 3 perempuan. Tadi? Niga piare. Tomato eve. Oh 5? Oh tanda ye. Sabar aku. Masak ko anak natona. Oh itu yang di sana. Ningga piare biasa waktu na malasa lenaro. Oh ya, karena yang 3 jauh semua ya. Merantau. Malaysia. Oh di Malaysia semua. Oh alhamdulillah. Tapi biasa kirim-kirim Milo sama mama. Biasa. Janganlah durhaka. Minum Milo di sana tak minum anak ibu di sini durhaka loh. Pak 7 bawah nih. Tapi inilah kalau dilihat ini anak-anaknya semua alhamdulillah. Anak-anak yang soleha semuanya. Ya. Jadi jangan ada bertengkar gara-gara harta. Ya, harta itu mudah dicari. Tapi kalau saudara, tidak ada itu istilah mantan saudara. Tidak ada. Tidak ada itu mantan saudara. Ya. Terutama itu, ini yang tinggal di Pinrang. Ini yang tinggal di Pinrang di doa-doakan. Si diman itu nata aja tomatuewe. Koto pura masam pajang. Yero, silapa bawang. Rabbi gafirli wali daya warhamhuma kama rabbayani saghira. Apa itu pale koto madosa ko do pajajiange. Ye batu matu nata tumpu parengarange. Tisama babasogi budi. Tisama ya bahasa aku ya Pak aman na Malaysia dinisang. Kalau perlu ku pakaikan bahasa Malaysia. Iya, aku pakaikan bahasa Malaysia. Sama na nalilaku maleko. Jamaah. Astagfirullah. Mohon maaf ya. Nah, sebagai anak yang soleha dan soleh itu doakan. Doakan orang tua kita menyumbang misalnya di masjid. Ya. Biar nama tak misalnya yang menyumbang tetap dapat tonji itu kebaikannya berkahnya itu orang tua. Nah lolong ama tu tak barakah kena. Namun tanya seni tepu misalnya. Lo kipale alena wadi mato silakan. Jadi mani bawang. Tapi yaitu bawang. Bapak masih hidup. Mana bapak? Itu bapak. Pak goncina tengah na suruga sampaja 5 waktu. Asa ya sampajange Pak goncina terima mana Pak pedecenge? Ya? Ibu-ibu biasa masumba bepa ko masigi Biasa masumba soko? Biasa masumba duit? Sininna decen na yaro kamana ni taja ki ko suruga. Tapi kode mo sampajang tami suruga bepamu degage funana. Memang?
Toligora ni matu ya rebe pamu. Oh mare. Engke ya si mare ko. Lah. De imare matewe mi wasa tanai di. Ajan na bare ni mare isiti. Kato ya si siti. Alhamdulillah to mana ki malampe sungata. Itu wagoncina. Itarima sini na papede cenge sampaja 5 waktu. Baka itu sampaja 5 waktu lala na dampungnya ta salata pung alatala. Mau maki gana dosa ta sampaja mo ki. Si kumatu matu manuna na gangkang imagasan aja na to mabere ita na lolo. Mengkalinga to ye. Anak-anak lolo, ita anak lolo. Engkau langsung macam bicara. Itu kan. Makanya itu kita jangan sombong. Siliwat sidawi tawi aja ni ritana majatawi napi cala-calana te maka naraka ko naraka. Maga ni kota pa tobai. Napi ko mabo. Maga ni. Aja sebagai hamba Allah yang baik itu sila doang mi ko medecenge. Dan awak dituli tata jana tahu. Maka dia inuha mapaku. Contoh aja namu tersinggung kalinga bawan nih. Jamayan rahmati dan dimuliakan Allah. Tangan na suruga tegero ambo karena bawata. Tanah tu waramparan na tajang. Bukan harta yang ditunggu Bapak. Agak balik Pak Jampata. Engkaki berhasil mapako tu itu karena perjuangan mereka loh. Hati-hati. Mata. Ya patu matu natatumpu lo tamar malange. Itu matu tengah ralada ya mata. Ko malam pertama tolok sahur. Nah, apa kok meringarang? Terutama masakannya. Namun lah tu kalau vega, dia tu mulai runtuh pada padana na sunah. Apalagi kok ada punga kok. Pada puda punga ni masih lah surang. Biasanya tulis si bawa ki emak mandre. Bapak si bawa man ki mandre. Pada puda punga namun ya aga, ya andre koro. Tapi kode ni gaga. Kode nang kana dunu. We matata napa nama dunu. Napa nama dunu. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah. Maka dari itu, ya roto mana mau pada pajajan apa kesini jampa-jampana do pajajata. Aja lalu mau patah sekai. Tasangama ni makada de gaga suruga ko boleh. Engka tu. Nigi tahu. Natanga bawa rufana indok na. Na mecawa beru mita ki pada de Cina nareko 1 kali haji. Hagaro. Indo itu maka dangka sifat nu caca indoku taruh ni ria. Taruh ni majah sifat nang kamu caca. Tapi sebagai anak tetaplah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi kalau ni malepet tawe. Takabir subuh ni ko subuh ramas sampai subuh. Takabir ni tawe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mutapagili mite bawa na tagatu ngemak mi yaro biasa na pake mas sampaja. Kode nang kana tabaka. HP na di menapan. Ko biasa mite yaro songko na pakewe. May si bawa. Mufake ni pakiamo. Hati-hati. Itu waramparangnya melemah siapa? Melemah. Tapi koto matewe, itulah sebenarnya harta kita. Dan keindahan di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan keindahan di muka bumi ini melainkan senyuman orang tua kita. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Madari katonga to malaparutonga ko de pajajan. Malang kaga paguru-guru malebine ye. Kapaguru-guru makada pega mula bira indok muna ya. Toma dosa to faye. Makada kewajiban to matoy cocok ni. Kewajiban to matoy pabene ki palakai ni salasai betul. Salasai ni kewajiban to matoy pabene ki palakai ki. Tapi kewajiban na anak ko do pajajan na de gagayaso salasai. Butina sedangkan nama hati dua pajajata tetap ialah duangang. Bukankah itu sebagai bentuk akhlak berbuat baik kepada kedua orang tua? Nama lagi na di sesa lopa guru-guru cace to matuanna, jampangi to matuanna. Jangan bos. Telu kamu begoi, asal mu begoi ya telu ewe.
Pura ko mabene, mo bego ye talo aja na deba to mabene. Deba to mabene, ye ko mo bego ye talo balai ko to pura mabene, mo bego ye talo we na mo jama jama ngaga mo jama chato matuju. Ko magai satu, mo lengang i baru due pajajamu. Kedua, mo lengang i baru benemu. Aja mo toli padiri benemu. Maka dekade beneta ya rongke benena. Ja. Aja mo lengi baru anakmu. Bangsa ni ro pada jangan ada pemasarangi misalnya. Na engka anakna misalnya. Aja mo lengi baru anakmu. Na mo bur ko mabene. Mo bur ko malakai ni ga male ro anakmu. Jampangi matoy. Jampangi matoy ro anakmu. Ja. Ya ro to matwewe dena wedding. Ya cang apoewe mewe siruntu to matuana ko masarangi misalnya balik to matuana. Ya ro mertua tidak boleh. Aja mo basarangi mata bute mata bolona tawede dena wedding. Manca itu mata kajaki asana ko mapakroi. Apa namo maga tetai darah dagingna. Kamana kekurangan tai di rupa tawe. Kalau ko siya lamperang engarangi papedecenna. Alufe papejana. Insyaallah siya lamperki. Yai di sesa makukwewe. Napi sisa tapasala te. Ekadu ekatalu tapasala. Ye tutu naro salana ye ngarang. Ya lupe mana ya rumah pedecena mapura laluewe. Maka itulah termasuk orang-orang yang takabur sombong. Madari kongki po mapakwe maka po ya aga tu aga mate. Mondri tofi nasa urus karitutuki. Ketubakan parna pung Allah Ta'ala khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim gisawatu wa lahum azabun asim. To bansana ye pabuta metoni mata pakitana, mata bareng kalingana, mata tina pacala mana batawana to mapako. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai di situ. Saya kembali. Madari tu kong katau mate. Madari tak bupa mak boka makalaleng aswewe. Contoh au. Contoh ye. Contoh. Contoh magiro ternyata balik manan dalam pungas akan asa wakala tala nala deci waja yolo koloka nangkani rohe atamu rohe nade ni sangi mangajero aga dede ni sa mangaji maka dato matuana je tasaka baca mui tasaka togi tapeta togi lenga togi tak beli bongka togi baca mui memang si komatu manuna nama ya itu nama jako ya tungka pasala salangi baca mui. Apa kau tadi mau amparang iperedena tu nak baca? Memang. Apa angkat tu makunren nate bati. Kusuruh mengaji deni sangi. Tapi kalau ina nak lakai nate bati lancar. Memang apa mula rel kereta api pare baru Makassar. Napala mana desa gagah. Dia pernah tak kapola kena nagaran rusuku memang ni ceramah ko teleponnya latu boleh pada macawa ko tu nai ko nakena toba ko mbok lo kita masuruga lo kita dena mega tajama di makunri apa bawang tegaro satu utaneki pasang pajamoki alhamdulillah satu. Tapos ang mo ular ramalang? Alhamdulillah. Tiga, tajagay mo, alay, boleh burin nila ingi? Ha? Deto ta salingko? Deto ta pitangi aurata? Alhamdulillah. Yaman isi di mapatan to. Salamat ka to de. Deto ka nang kapura mo bali-bali wilakay mo. Karo pala ko na kolebo na wanrung mega. Marepa na bali-bali lakay na. Aw, demo jaji salama. Ha? Hebo. Tapi isa tole mo ikaruburan ewe. Tapole basin na reko tamaralungi. Tamanan na si di makun reko de me burangi masalah. Iya. Betul toh? Makun reni ka tamanan na. Wani fi mulai susah tedua fi mo di bola wa makoreng. Angka huliamu, angka togi letu de togi la usap barakeng. Tapi yaru caca magi korewa ko muto lima cai. Betul. Angka tu laki apa kro?
Wah, koko benena mereka masih perhitungan. Tapi koko mah jangan makan gaji. Engkau iko bana bale ma in iko bana ma ceramah ko we. Ela ko basi ko amma ko na ko tu abade to ni wajah ko. Apa ya ikhlas ka angka ko we. Ya masalah ikhlas rahasia na pung Allah Taala. Dete ulah munapa ya apa ya deka masalah angka bale alhamdulillah. De gagal ucarita ko. Benengi mapakore pacar maewe nasogi mana ni timu itu mije tu dan nasi terutu jewe. Memang aja je mutu berburu sangka. Pak poji mutu nanti kalau kedi. Ebo alhamdulillah. Tuh jadi angaji lalu ki. Ebo de kedua ya tu pala icala tu ede eko magero ko pure teme de nak bisa. Terutama buranewe. Madari ang kaburane kolle mapala rioto, banno tona na temei. Memang na timpa otona, teme. Maka na biasa tumita, biasa kami agbam motor mi di riolo may macarama. Yeto man na 2 bulan terakhir na to mangoto he. Waktu naman ni mapamula mamolo. Como pinrawale roto yalang auto eto niyasan na hajerus di masa malang auto. Marupa akero. Alhamdulillah ya roto eve makapo ni pintuna dua kaca spion na pura ni wagalan imon di pura watumpukan yolo pura walapuan najo to baru naji rusdi ngaro pak ya guru je ya guru palari alhamdulillah makoro koto terlalu berani magani dia kayak gala-gala oto baru na langit na desa gaga makapo-kapo apa ya magala ibo aga to apa je tu sibuk ko timon rimadu kamano macarama ki macarama ki nasi lalu manu eko awe nade na wadi magere manu te kuan ni ebo dan mana saya kali nga manu na ang katoni hush maka ratoni ro manu ang katoni macarama la haula wala quwwata billah astagfirullah ada pengyatamu bo pak ubali supema jajari di burane yari di burane kotopura teme ini indak yamiri ya kesana kotopura teme jasana jolo ya bisa apa yari ya ketoreng magasana koto masampaja madari yang kasih sisana koto rokok madari kata peci cede tapi kok kepada carana supaya dena kaja makro kopura kita me di buranewe mohon maaf ya dari tomat bicara con leyewe pak guru mi supaya betul-betul kita bersih jadi pura kita me na misalnya di buranewe sebelum bisa ki igeti-geti jolok we ketelu memang supaya mabacingi contoh contoh pura ni teme geti-geti ni ketelu supaya yaro ya ketora kong kata cede apalagi kota macuana mamulan yang kalasa madari ladat yaro jadi pura ni teme geti-geti ketelu misalnya contoh napa ki mabisa ko napa yaro ko to lepa misalnya ko palawangange de na wadi kiteme ko yawana bo kaju-kaju nonroy tawede lepa macinong kita dilakna agaro kononro tawede lepa macinong aja mutuli teme kuro ditampalai maka de gagawai ko de gagawai dadau yala telu lampa ya bisa sisana contoh pura ni teme yala nero dadau nge telu lampa 1 2 3 tapi sebelum mu pakai roda dong pada sejolo kamana kacambulun-bulun nah boro tu aji burane ya si masa madak wasalah-salang bo agaro bo ibu itu kalau laki-laki batu juga boleh kalau tidak ada air batu juga boleh ade tanya batu makosara batu ya ekor makareke Muhammad enak aja itu itu kalau
Kalau perempuan sudah, karena itu yang ditakwa. Masangami tuh, tanah tuh cule-cule itu sampajangnya. Iya tuh sampajangnya itu tanah tuh cule-cule. Abaraka kan itu sampajangnya salah sidina. Agaro, pada apa cingatan nareko cambeki we kalima lalu nasi susiwenni. Makanya itu harus waspada. Tengka bawah tuh perintahan maka adalah pakai pakaian yang paling indah. Aja mau mate pana pemasumane ya rolifa solimu bawa barumu maga kome. Pakai memang isa dimutu. Beribadah. Makun raya ko burat teme magatosi. Batu-batu kecil, contoh buran itu. Tanya batu-batu kecil. Batuk kecil. Masalah pahato si yewe inuha maseme-seme. Ustazah, nasangi batu-batu kecil iba. Tuh bakal lori pung Allah Ta'ala. Ibu, batuk kecil. Bukan batu-batu kecil. Mapa ko nih Ibu, bukan aja anak tuh kakak. Ibu, maseme-seme ki batu-batu kecil. Contoh, kurani teme. Maseme-seme nih kata lu. Engkau tuh masuk aja deh. Bayar ya kita orang ke tempat tengah masam pajang. Sisa-sisanya itu air kencing. Lo topi panas sang yewe imaromai jamaah yang rama. Pure robua, baru kita magasena. Napaki betul-betul ifacing. Jadi seperti itu supaya sempurna ibadah kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya sampaikan. Ingat, jaga salat kita, hubungan kita terhadap sesama manusia. Kalau orang lain majai tawede kuidi taruniria, sapuru sengyaro. Tapi yari po bakado po akala taala. Na lamo dece tawe pejari ka tanah to ya pejari. Na dira ki ati tawe tarumatoria. Ye bawa perli jaga hati. Yaitu kebahagiaannya tanah to mah kada harta. Aga pale yaro kebahagiaannya adalah ketenangan. Tenam atau ki beribadah, menyamam atau mandre ki dena to ditasela-seleng, moloi kajuki loro misalnya samura. Berarti misalnya mandre bette bare na fikiri ki kolesterol aga komai berarti itu sudah tidak ada ketenangan. Yang ada adalah tuli was-was meni. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah ingat kehidupan kita di dunia ini hanya semata-mata untuk betul-betul segala sesuatu yang kita lakukan kita sudah tahu yang mana baik dan yang mana buruk. Pada idik mani mulai. Dan itu pastinya kita akan tanggung jawab masing-masing. Begitupun untuk pribadi yang berbicara sendiri. Segala sesuatu yang dikatakan, segala sesuatu yang dia lakukan, dia juga akan pertanggungjawabkan semuanya. Bisa jadi Bapak Ibu lebih duluan masuk surga daripada yang berbicara ini. Maka dari itu sebagai hamba Allah yang baik, ya kita senantiasa saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Itu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi saya sampaikan kepada anaknya almarhumah Sabaraki gang kami tomi yaro tewa si raga-raga mata padu ngetak meni tapa kesingi jampana bapak ta asi sompung ngetak pada idik masih lesureng ya makutoro pe sumpul lota jangan memutuskan tali silaturahmi. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, ini akan dibaca surat Al-Fatihah pada tepe baraka kena untuk almarhumah Hamsia binti Walu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa? Terima kasih. Sekali lagi saya memohon maaf jika ada kata-kata ataupun tingkah laku menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian atau tidak sesuai. Yang baik silahkan ambil, yang tidak baik semoga itu menjadi pembelajaran dan pengingat untuk pribadi yang berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.